Bor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabar ri Maharashtra, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri kidi kitop medical colleges bat ru hakador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kajing jile ki kamtu hasar Shillong klalong shaba palat hakaba manla kapor ki sapriang ki video ki brayo ring ling ba ki CCTV ki ba pen i kajing rong tu ba kajing prong ki nong tu hayeng brio WSP City ba Herbert penyai kharkongor ulo ong bagi pulen kila shim kya ba yakani da ka ba pen klan ya ka patrolling team da ka ba check hasurok hakapor miet bar kila dan ru ki ba ka patrolling team kala yokem nang tau lakin tu ki try yeng ni ki try dukan bakin pen klan ki CCTV jongki khanang bakin yo ring shaki jaga ya pat baru om bakin pen yo tanga phalau la jong namar bala da ja AA kan yarap ya ki pulen kes lagi don la yo i kata kes dan shan yo i bagi dan mo mita te ki kes ki ala da ki information ki bangyo ni reduce ki ha ki FIR idan bagi one check man dan bagi haban sim sumoto cases tu accordingly kumbaga long mo ni kes kidan ki bangi lagi ia po CCTV kunto betul ki follow up kidan ki jong ki kena ki ki kidan ki kena mo ki staff jongi kidan ki wile patrolling gini kata ki ni share ki information jong ki segini check ki but nakliang jong ki lala hi ban bat patu kane but nila kumaki dan gani ka recent case apo lo chumia rumah dan ko bang yung ba balik tu untuk di hading ka tang simit kumla siya step ba yo kem no yo kidan du kumeneru dan weru barang susah kem ba long involvement tu bentuk ini tiar ni tiar kumaki di kini ki CCTV itu hi kan di wires ini kan di lembah kini ki core hi bor ki ba YouTube hero tu news channel tu ni ni follow up ni ad investigation but ni la yo camera de om ni yo camera ki don hero ni cases ki ba ni hampat yo man camera ni nang follow up ke ni give up kan jing to kita kaya de kan la long ko mix ki de mo don ni jing rumah kena hijab so ketar wadan ni jing tu nomor ki bon ru ki homeless fi tiba bon gini ki homeless ru ki bang nilai okem ru la bon lagi homeless bom ki bom isa bom dan yang sam tu isa surok yang tu di la ban identify ki kiru kila kilong involved kan but kita involvement aga jiri substance abuse na kalau ni kata kan kalau bom ni nakaliang ka jongi police te niyo ano ka pensi bersang ban you kamram jungi mah dari long ban prevent detect but investigate kini kilong hikor policing ki jongi but ninang ya but ki preventive measures ki patrolling jongi ru midan mek malang kapor ki checking ru hidan dan miet but kini kilong effective hi bagi benlam kumbalik sekembok ngong meneh dan bangi obat dan step YouTube betul 2 years dia kata ru gade nak bagi patrolling party ki jongi ki bayak men miet kilong alert kilong aware kan pakatan kini ki jinja kilong alert dan pet ya kita ki jet break ki bang la long suspicious kong kita kan kawai ting kalong ba kidang ki yeng rumah ki kimran CCTV sebunsin ki locality so ki kam dina di bunsin ni depend betang ha ko government establishment ban pun di CCTV nrei kum hasar shlo ni ka jingkar pa jumi kalong di kusyong dukan business establishment wadru ki private houses kan yeng tapi company klan yeng ni ka bor CCTV ndai ba ong ba tang ya ka tu ka compound la jong mo kedua rajang rei ban yele ban bu lang si cakagi ban fokus si public spaces ya ki ba rumah kani kan yarab bon baru kawai galong bangin hablong alert hi sinong kita wi jungi ndai bangin sinya tang kita rei nomor ba katkum ki information ni eru ki share ki public yang yarab ni tu long kai ba bah ki ladangi lalong aware ki sinong kita ni page bah ki buru ki baru bami mah ki la ti kai yarab bah identify kibang iyo matati gikna betul boong betul belit di wires jadi betul gitu kan minta bensing gini boong pim lagi dan ki homeless ru bagi dan ki kena turun ribbon ong baka long ka organize crime
dia dum tang yang dan hi kidon hi kibe di jaks di opor kibe di jaks ma ni kidon kidum na kya ban yo kyam milap di kina kibe di jaks. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.